Je, unatafuta prompt nzuri za kuweza kukusaidia kutengeneza picha kwa kutumia AI? Hii hapa website ambayo ina prompt nyingi za picha ambazo unaweza kutumia kutengeneza picha nzuri kwa kutumia AI. Unachotakiwa kufanya kwenye simu yako, let's do this. Unaingia kwenye hii website, unakutana na prompt nyingi kweli kweli. Kwa unachukua unayotaka kutengeneza kulingana na picha yako unayotaka. Labda mimi nimependa hii hapa, na copy, naingia Gemini na paste hiyo prompt, naweka picha yangu hapa, na Gemini nanitengenezea. Nishaweka hapo, nagusa next, ina run hapo, tengeneza picha kulingana na prompt ambayo nimekopi kwenye ile website. Chapu na haraka, unaweza kutengeneza picha nzuri kabisa kulingana na picha uliyoitaka ya kutengeneza kupitia kuchukua zile prompt, na prompt zinakuwa nyingi kama unavyoona hizi hapa. Kwa hiyo unayotaka wewe ndio unachukua hii hapa. Kwa hiyo ukitaka hii website, comment neno link nikutumie kwenye DM yako chapu na haraka, ili na wewe unatengeneza picha kutumia prompt hizi kali kabisa, na mambo yataenda shwari kabisa. Comment neno link, nitakutumia hii link ya website.